Ribadisela Mafhungo a SABC ufapano Auckland Park, Johannesburg, Twi. Mafhungo malwane ngashino chipinga kea. President Cyril Ramaphosa bapala Davos, Switzerland heba amba kamtangano uyo wa World Economic Forum. Andiso mengo ukuhanedza oreha unabushaka nabo mbenenge. We're going to sign executive orders. First, I'll revoke nearly 80 destructive and radical executive actions. President wa America Donald Trump wasaina mingwe ya mirayo misha. To win the Champions League, it's I think one of the difficult things in the world, so it's not easy. Kaza mitambo ya UEFA Champions League iko takucheza madekwana. Nda madekwana ndine chanduko ligege. Tuli boshero akwayani ngaribe rote. President Cyril Ramaphosa boshikafala Davos, Switzerland ka mutangano wa World Economic Forum. Ramaphosa bo amba zwitebelaho apo ka mutangano wa ekonomi ya lifasi. We are also called upon by the exigency of the moment to act together with greater urgency to halt the destruction of our planet. Now, this is a moment when we should harness also the abundant resources we collectively possess and the remarkable technologies that human ingenuity has produced to overcome poverty, to overcome inequality, unemployment, and especially youth unemployment, and the abuse of women once and for all. Mabindu matuku na one akonewa chikhala cha utayisa mihumburo yao ka mutangano uyo walifasi wanga zwa ekonomi. L'Africa chipemeli kovea mtsindo ka khuvangano yanga ekonomi ya lifasi zvichikutikedzwa nga kudzula phanda halo ka khuvangano ya G20 wogodongwana vari otsa inflation kha lino na ukhwinifala fulufelo kha ubindudzi zviveya lino shango kha chimo cha vhuḓi. The common message we hear we're also having the South African night, which will be addressed by the president, and common message as part of the G20 presidency, and trying to profile South Africa, not only as a G20 president, and as we normally do, to profile it as an investment destination. Vogodongwana barochana mshumo munji unawafanalo uitwa utusa alusa ekonomi. Key thing with South Africa, which is still confronting us, has been a low growth. That low growth is still there. What we have been doing over the years are what we call structural reforms, which we are beginning to see, whether it's in e-visas, whether it's in telecommunication, whether it's in electricity, whether it's the reforming the rail sector and the port sector, the logistics. All of those are structural reforms which are beginning to bear fruit, which will impact on our growth outlook. Mabindu afano ayani na one akutikedza lino shango kha khuvangano iyi. This is an exciting opportunity, particularly because it's a platform that's enabling effective collaboration, across many sectors, whether it's civil society, it's business, and it's government. And to your opening remarks, the most important thing is that this is all about partnering and partnering for good. Khuvangano iyi iniyawo mabindu utaisa upfiwa hao. Davos is an opportunity for us as an institution, first of all, to diversify our sources of funds through the creation of smart partnership. And it gives us a great opportunity to meet the investor community that provides various sources of funds and also that have interest in the various sectors that we support. President Cyril Ramaphosa wabamba zwipikwa zwa lino shango siyani la ekonomi ngafasi ya mvuso wa GNU na nzudzanyo za khuvangano ya G20.
Uthetheleswa Mafhungo line la khou hwelelwa muhaṱuli Vho Selby Mbenenge zwi khou bvela phanḓa u ṋetshedzwa ha vhuṱanzi hu na maipfi a tatisaho kha vha mbiluthethe. Izwi ndi nga murahu musi ramelayo Vho Moses Khakhane vhane vha khou imela Vho Mbenenge vho thoma u vhudzisesa Vho Mengo ṋamusi. Vho Mengo vha khou hweswa mulandu muhaṱuli muhulwane wa Eastern Cape wa u vha tamudza lwa vhudzekani nga u rumela milaedza kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhukati ha gidi 2021 na gidi 2022. Vho Khakhane vho vhudzisesa vha tshi khou ṱoḓa u ḓivha vhuṱanzi ha vhukuma kha Vho Mengo vhone vha ri vha khou sia zwa uri na vhone vha vha tshi khou fhindula kha milaedza yeneyo hone Vho Mengo vha ri vha vha tshi khou ṱoḓa u takadza muhaṱuli. I am saying to you, Ms. Mengo, you omit these details that show you poetically objectifying women or talking about your sexual positions that you prefer or you not prefer, that you prefer a surprise as a sex position. You do not mention them here. Endikuthethayo ke kuba ngaba ke ezinto ligqiba kuzikhankanya ke ngoku ipositions ke ozithandayo ozikhethayo wena ke ukuba ngaba ke abantu ababhinqileyo bachaza kanjani na ukuthi ke izitovu kakunye futhi ke inyama uba ngaba ke ezonto ezo azikho apha kule icomplaint. Yes. Yes. You don't put them because you want to communicate that only the respondent was saying or making salacious statement to you. Awuzikhankanyi ke ngoba kaloku wena ke uzoba ke lo mfanekiso kokuba ngaba ke yayingu respondent umuntu kuphela kwakhe owayethumela le miyalezo kuwe. Ewe. Yes. And ma'am, you will agree with me that without those being put, one does not know that you were also reciprocating in the disgusting objectification messages. Ngokuthi ke ezi messages ezi ke zingabikho apha umuntu ke akazukwazi ke oyifundayo noyijongayo ke le complaint okokuba nawe ke hayi wawungachasenanga nezi messages okanye le miyalezo ke eyayingekho ngendlela ke okanye ke eyayingaphumi kakuhle umuntu ojonge apha uzawuthi ke hayi wena wawuchasene kodwa akazuyibona into bangaba hayi wawungachasenanga nalento. Yes. Yes. Dzulo ḽa u thetshelesa mulandu uyu ḽi kha ḓi ya phanḓa. Tsengo ya bola ya Senzo Meyiwa yo fhiriselwa kha ḽa raru ḽa ṅwedzi u ḓaho u itela uri advocate Vho Charles Mnisi vha kone u ḓilugisela u imelela muhwelelwa wa u thoma Muzi Sivhiya. Vho Mnisi vho tenda uri vha ḓo imelela Vho Sivhiya nga murahu ha u lovha ramilayo wavho Vho Thulani Mngomezulu mahoḽa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Vho Mnisi ndi vhane vha dovha hafhu vha vha muimeleli wa muhumbulelwa wa vhuraru. I deem it very prudent and very judicious for me to request that I be afforded an opportunity to go and read the record, particularly those portions as they relate to accused number 1. All the assertions that should have been made by him, the level of cross-examination, etc., etc., etc. I also need to consult with him very thoroughly. If he has got witnesses, I also will have to consult with his witnesses. I am going to request that I be afforded an opportunity to, I've already started to read the records, but I need to indicate that it is voluminous, my friends. It is very voluminous. Hence, I then spoke to my colleagues and suggested that after my cross-examination, after I finalized my cross-examination of Brigadier Kinindo on behalf of accused number 3, I'm going to approach the court with the request that I be afforded an opportunity for at least 2 weeks for me to go and sit down, study the information, the record, which is up to now almost around about 35,000 pages. These are unusual circumstances. No one foresaw that the legal representative of accused number 1 will unfortunately pass on. And this is after certain propositions were made. We are of the view that the legal
right to, the constitutional right to legal representation has got to be given effect to, which entails taking proper instructions, going through, canvassing all the relevant material, and this is what Advocate Nis is asking. And Malot, we indicated that we are not going to object. Advocate Bobaloyi ba re khumbelo yi I khou vha hone fhasi ya nyimele I sala ngeiho. Matshudeni vha zwigidi vha ṅwaha wa u thoma University za Western Cape vha ḓo thoma na ngudo vhegeḓaho. Fhaḽa Stellenbosch University vha ri vho ṱanganedza khumbelo dza zwigidi zwa fuṱahe u bva kha matshudeni vhane vha ṱoḓa u guda na ṅwaha. Fhedzi vha na zwikhala zwa zwigidi zwa rathi. Vha ri vho ṱanganedza na khumbelo dzi re na tshivhalo dza vhudzulo. Vha University ya Stellenbosch vha ri vha ṱanganedza vhagudiswa vho sedza uri zwi tshimbilelane na zwipikwa zwa muhasho wa pfunzo dza nṱha. Vha ri iṅwe ya khaedu dzine vha vha nadzo ndi vhudzulo hune matshudeni avha vha tea u dzula hone. Vha ri matshudeni vho ṱanganedziwaho vha tea u ḓiwanela vhudzulo arali vho balelwa u vhuwana kha yunivesithi uri vha kone u dzhenela ngudo. Zwazwo ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga u ḓalesa ha dzi yunivesithi na magudedzi a pfunzo dza nṱha zwa sia vhagudiswa vha tshi balelwa zwikhala zwa u dzhena. Masina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ya vhaṱaleli a si ya SABC. Ndi tshifhinga tsha uri zwino magudedzi mahulwane a tshimbile na tshifhinga a shumisa haya maitele a u funza vhagudiswa online ngauri vhagudiswa vha khou phasa nga vhunzhi mara mbalo ine magudedzi a ṱanganedza yone vhagudiswa ndi ṱhukhusa nga maanḓa. Ashi ndi mafhungo a si a vhuḓi na luthihi. Ndi vhona unga muhasho nga u ṱoḓa iṅwe nḓila ine magudedzi a ḓo kona u ṱanganedza vhana vhoṱhe. Ndo sedza uri arali vhaṅwe vhana vha nga fhedzisela vha tshi khou dzula fhasi ṅwaha woṱhe vha sa khou ya zwikoloni, ndi fhaḽa hune vha nga fhedzisela vha khou dzhia mabuḓo ane vha songo ḓiimisela uri ndi one ane a ḓo vha vhumatshelo havho. Ndi zwone nyimele ine ya khou ambiwa upfi vhana vha ḓo fhedzisela vha songo tsha wana zwikhala magudedzini mahulwane ndi nyimele ine ya konḓa vhukuma ngauri riṋe vhabebi ro fara mushumo wa u ṱuṱuwedza vhana uri kha vha ye zwikoloni vha vhale dzibugu fhedziseloni hone vha vha uri a vha tsha wana zwikhala. Ndi mafhungo ane a vha uri a si a vhuḓi na luthihi muvhuso kha vhone iṅwe nḓila ndaa. Fhungo ḽine ḽa vhana vha zwikolo ḽi khou vha nga maanḓa vhunga hu ṅwaha une wa vha uri ni vhana vho vha vho ḓiimisela nga maanḓa vha ḓivhudza uri ni i tshi sala i tshi ri 2025 vha vho no wana zwikolo vha kone u isa phanḓa na pfunzo dzavho. Zwino tshifhinga natsho a tsho ngo ima tshifhinga tshi khou ṱuwa lwene u wana na iwe mubebi u tshi hanganea nga maanḓa. So nda ndi tshi tama u ita khuwelelo kha uri ni kha vha vulelwe zwikhala vha vhuyele zwikoloni ndi khou livhuwa. Zwa u ṱanganedziwa vhana vhaṱuku kha dzi yunivesithi na dzi khoḽedzhi zwi khou vhavha nga maanḓa ngori ndi hafhanoni hune a fhedzisela vhaṅwe vhavho vha tshi vho guda u tswa u dzhenela vhathu dzinḓuni na u daha dzimbadzhe ngori tshavho ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hu vha hu vuwa vha tshi khou sokou mona. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino. Ri a ṱanganedza hafhu fhano kha SABC 2 kha mafhungo a Tshivenda ri a bvela phanḓa. Tshigwada tsha vhoramabindu vho senyuwaho vho thivha fhethu ha u dzhena fhaḽa gudedzini ḽa Umbumbulu Coastal TVET tshipembe ha ḓorobo ya Durban vha tshi khou thivhela matshudeni uri vha ḓiṅwalise ngudo dza ṋaṅwaha. Vho Freeman Nomvalo vha NSFAS vha ri a si dzoṱhe mbilo dzine dza vha dza vhukuma. Vho humbela uri vha vhe na muṱangano na vhane vha vha na madzulo a u hirisa matshudeni uri vha lingedze u lulamisa fhungo iḽi. For a number of students, the payment is made to the students because the issues of the pilot had not been rolled out to everybody. So not all the landlords were on the NSFAS system to be paid directly by NSFAS. And in some instances, we have identified that students have not paid over that money to the landlords. Presidente muswa wa shango la Amerika ane akotovo aniswa bo Donald Trump sa presidente wa bufu ina sumbe vho fhulusa vhadzulapo vha ilo shango uri vha ḓo shandukisa miṅwe ya milayo nga u bonya iṱo khathihi na u bvisa ilo shango kha u vha tshipiḓa tsha dzangano ḽa ḽifhasi ḽa mutakalo. So we're going to sign executive orders. First, I'll revoke nearly 80 destructive and radical
executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history, maybe not one of them, the worst. Anybody that would allow millions of people to pour through our borders from jails, prisons, mental institutions, insane asylums. So I'm revoking nearly 80 destructive, radical executive actions of the previous administration. They'll all be null and void within about, 5 minutes? Is that them over there? 5 minutes? And next, to gain immediate control of the vast federal, out-of-control bureaucracy, I will implement an immediate regulation freeze which will stop Biden bureaucrats from continuing to regulate. Most of those bureaucrats are being fired. They're gone. Thendelano ya zwenezwino ya ulaṱa mapfumo vhukati ha Hamas na Israel i kha ḓuvha ḽa vhuraru. Vho Jonathan Conricus vha Foundation for Defense of Democracies vho khwaṱhisedza uri a ho ngo swikelelwa pfano ya mulalo. Vha ri arali tshigwada tsha Hamas tsha bvela phanḓa na u vhusa Gaza, khuḓano dzi ḓo bvela phanḓa. I'm very happy that 3 Israeli women have been released from Hamas captivity after 471 days. I just make one offer, one correction to what you said. This is not a peace deal. In as much as most people, I think sane people, perhaps on both sides, Israelis and Palestinians, would want peace, this unfortunately is not a peace deal. It's a ceasefire deal that is limited by 42 days. On the 16th day, hopefully there will be discussions for the continuation and expansion of the ceasefire and for more Israeli hostages to be returned. I'll remind viewers that we are talking about a total of 97 hostages that are remaining in captivity, and we need, of course, all of them back, and that this agreement only deals about 33. In terms of the mood, I'd say it's a bittersweet kind of situation. Sweet because 3 Israeli families got their loved ones home, innocent civilians that were abducted by Hamas on October the 7th. And it's bitter because we're still in a war. Hamas, unfortunately, despite 15 months of fighting, still governs the Gaza Strip, and which means that there will be more fighting and more war and more terror. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 52 cents, bondo 22 rand 75 cents, euro 19 rand 24 cents, pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Mikobe phala JSE Inter. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2734, platinum 945, oil songo nakiswaho $79.2 nga fagi. Timu ya Bayer Leverkusen i ḓo bvela phanḓa na muṱaṱisano wa UEFA Champions League madekwana a namusi une ya khou fulufhela u ḓo shuma zwavhuḓi musi i tshi ḓo livhana na Atletico Madrid, ngeno timu ya Barcelona i tshi ḓo ombana na Benfica. Mugudisi vho Hansi Flick vha ri maṱo avho o sedzesa kha u fhenya mutambo wa namusi. Gundo kha thimu ya Bayer Leverkusen ndi ḽone ḽa nga vhea mugudisi vho Xabi Alonso kha vhuimo vhune vha nga kona u swikelela kha luṱaho lwa muṱaṱisano wa u bvisana. Thimu ya Leverkusen yo ḓivha i khou shuma zwavhuḓi he ya kunda kha mitambo ya 11 i tshi khou tou tevhekana kha ligi ya Bundesliga. Naho zwo ralo u kunda thimu ya Atletico Madrid uri khou tevhekana ho fheliswa, nahone Barcelona ine ya vhangwe na luṱano kha muṱaṱisano uyo zwa zwino i kha vhuimo ha vhuraru kha logo, nahone i ḓo vutshela na vhuhali na Benfica nga madekwana. Musi zwi kha ḓivha zwo ralo, mutambo we ya tamba zwavhuḓi ndi musi tshi fhenya nge malokha mathomoni a ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Zwo ralo mugudisi wa Barcelona vho Hansi Flick a vho ngo ṱoḓa u ambesa nga u takula tshibuga tsha Champions League kha uno ṅwaha. To win the Champions League, it's I think one of the difficult things in the world. So it's not easy. So we perform really good, but there are also big clubs who are doing really great.
timu ya Manchester City yosena mutamba kati Uzbekistan na Kazakhstan ovaka League 1 ngatendano ya ming'waha mina na hafu ngeno Manchester United yotanganiza Anthony Santos achia Real Betis ngakakadzimiso usukarakarongwa echizvika magumoni. Mureri ane adiveswa lifasini wa Formula 1 Lewis Hamilton usukafala musanda wa Ferrari nge Monaco Italy vautotoma usvikawe zvotokatera udidzudzanya fedzi nga mwambo wa mucho usiwavudi haungochaita ndowendowe zvodhiraure ndowendowe dza chiofisi dzidotoma pala Berhan mwedzi udzawo. Mafhungo na musi agumanepa mucho watebera zvino na dzivurwani nenjerere apa madekwa na vudi nda lokobela kupatane zone runamba rale samchwashu marekwana no yakala macholo rakoro kezi mvula zikolelwa kasipita zone bari zapena shango padwa mvula kulu rofara zona kazu ngisipita zone bari za debra shango pedzia uko wana mchoma kole pala na pala kazu spita zokata shango pedzia chaka spita zone bari zakobela auto wana zvinhu zakolelwa pedzia chaka la machelo rofara mvula kezi kuvira panda naona zone nemanda kasipita zone zakata shango mvula kulu kazu wana kazu rofara zatsina kazu ngisipita zone zavundla Eastern Cape Katina vundla kwaZulu Natal wani chaka la machelo rofara rano rudi wana tsizo zinza waone kusukana msira koro kamucho wa mvura na madumbu na kolwa kapita zokata shango pedzia adwana mchona buru dobona muya ni adoi kubudzula nga wali yasiona magabero kapita zopenda shango yakapa richakala macharo kodoporo mucho wa mpiso kaulawo ungasona kola za milia magaka kapita zobere zwachipembe shango pedzia muchola wa muya inaweza kubudzula na manda kapita zopenda shango yovadwa kodopu rawana anifala ngorara pedzia zazulu madivera panda remadelo samroto na mpiso uchikolwa as degrees Celsius umanalota Afrika chipembe kotoma ngavundla shu na brand la Gauteng na rakona mucho budukolwa doroboni Johannesburg zino za doska ka 27 rikona zikuruska pala ka 28 doroboni yabre dia fere na khini richaka vundla shuna bana vundla ipopo kwa mchona bore udopisa avupala doroboni musina pedza radzo wana zikuruska pala ka 28 doroboni thandu ka 31 doroboni yabre dia gani une mchona ndo makore pala ka hospital zingi zwa vundwe pedza richaka vundla mpomalanga kwa mchona bore khizla zikona zikuruska pala ka 26 mashishin ka 30 doroboni yabre dia skukuza ka 28 uponi yabre dia mbombela richipela panda richaka vundla KwaZulu Natal apart kona khoyula mchwamvura ukona ka hospital zwa debula zwa vundeli pedza suka ka 27 free head katina 27 ulonde songa wana 28 pala uponi yabre ndi Richards Bay chaka vundla la Eastern Cape hapa alikuwa mchoro worongo wa mvura kila siku na hospitali za debra za vundeli za suka pala ka 27 mtata kati na 26 poni yabre di pala drobuni East London chaka vundla la Western Cape hapa alikuwa mshoro bori makole pala pala hospital zingi za vundeli pedza za suka ka 39 pala Beaufort West kati na 41 pala Glen Williams chaka vundla la Northern Cape hapa alikuwa mchoro bori ziko pala mvula ziko na hospital za debra za vundeli za suka pala ka 38 Uppington kati na 35 drobuni yabre ndi Kimberley chaka vundla Free State nani par kono kezla mvula ziko na zido nemanda hospital zingi za vundeli pedza suka ka 29 Fixbe kati na 29 pala Frankfurt songa wana 29 uponi yabre ndi Sasolburg oni azino riboti petsa nga vundla shuna yabre ndi vundo la Northwest korore hospital news of ndeli ukola mvura zdazo nemanda kala machalo pizza rawana tsikusuka pala ka 33 uponi bonde free hit katina 33 pala tawo matangoro angreza ubakata fala mucho zozora fala zori marikona anotere budo opse kwa bude nda